Faith Mackenzie wa Mutunga. Tuyambililia ni kana mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wa mutula mutimu nini wa Musumbi Dr. William Ruto nundu wa kutula miao na kwenda kutambuka nthi ya Uganda atanengetwe mwanya ni Musumbi Uhuru Kenyatta. Kalonzo nuwetie onake kabinda kala wathukumia tamunini wa Musumbi ibinda ya utongoi wa Mwai Kibaki miaka 5 baye binda ona yemwe watambuka nthi sianza atanengetwe mwanya ni ula wa Musumbi Mwai Kibaki. Kalonzo nuwetie mituo ya Ruto ya kusongelana na maofisa masilikali ni muisio nata ikutisya usesei na mugo wa nthi ya Kenya. Joseph Kitheka ena ilipoti kwa Withianu. We are very honest people. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni wa mutula mutimu nini wa President William Ruto kwa kila ukuweta ata kwenda kutula mia wa serikali kutambuka nthi ya Uganda ate munenge mwanya ni President Uhuru Kenyatta. I'm just telling Deputy President William Ruto to be honest and say it. On this one, he didn't get it right. Uwezi kutafo because Deputy President, kama mambo yangefanyika mabaya inchi out of the country, the first person answerable ni President Kenyatta. So he must, and not these things about ati clearance, upate kwa kinywa, upate nini. I'm now talking to you as a man of great experience. Ndio nasema inchi hii tukiishika anduma Kenya makakoma meze Kenya yu salamani. Aineni ya kuya kaunti ni Kajiado kavindale kala edho kitu ni governor wa kaunti isu Joseph Olelengu. Kalonzo nuwetie kana onakela wathukuma hata munini wa President wathiumwe ya Mwai Kibaki taonenga mmoja wa kutambuka nze ni President wa ivinda yu Mwai Kibaki kuyana na miao. Mimi nilikuwa Vice President wa Kibaki for 5 years. Sidhani ningetoka Kenya, I can't even remember. There's no way I would have left the boundaries of this country kwenda nje bila kupata idhini ya President Kibaki. It doesn't work that way. I mean, lazima tuseme mambo. If people have decided to go their way, let them resign, because if he had resigned and he was not Deputy President under Constitution 2010, then he has no business informing his boss. So this, I hope, and I've not been asked to, I'm not holding brief for anybody, but we must have good order. Ingi Kalonzo nuwetie kana mutu wa munini wa President William Ruto kuhende ya kusongela na maofisa ma serikali ni moisio munene kwa nthi ino na hutonya kutisi usisi na mugo wa nthi ino ya Kenya. Nimeona Kibicho akijitetea, nikaona ni kama the punching boys, Kibicho, Matiangi. Of course, the Minister of the Interior is a very important ministry in any country. Kwa hivyo hiyo puzi tuache. We have a country to mind. And so don't create, if you want sympathy, look for it the proper way. Hey. And this is what I'm going, politics of confusion, politics, yani kifumba macho. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo, Mutongoi TV, nita wa Joseph Kitheka. Tuyendeani kana kabinda kabati alete miei 10 na ilindi ya Kenya itwaise unyuvani munene ateti kuyangaliko sia kibwezi umiloni wa Sua County ni Makueni no maende kuyumilia na kutangasa kukitia kibinla kiu na kilaki kikalelwe ni Maundu Jessica Mbalu Utondu Kennedy Mulingo kutuelesia Mbalu ni wonanitie kuitia kibinla kiu na ateti amweni maende na kukulia anyanya alame kwenda kibinla kiu mambe umunenga mwanya athukume enenthi. Sakwani wa mwaka wangilile na mengolini ile wambisi kuna oti utete wa kwiti vila kifatho kwenye na wambisi utete wa kiliombunge cha kibwezi melono wa siwa wambisi ovyova valata tikifatho kwenye wambisi kuna nyawendi wa kivila ki etina wa muyumbo la wivo oyu Mwandu Jessica Mbalu kuna nyamaona nyama kuita kivila ki ulango usakwanine usu ulawa etase kivila ki mwakane wangilile na 13 kwesila chamani cha muungano Willy Malile ainena na andikima Mauvoo ni waweta tawewe vasio kwa sa kivila ki vala waneka hivyo thesi atetia langi mekwitia kivila ki ilana etaze kivila toya ndu 13 na ninyi nookie namba ile ya Jessica Wambalu ngelu ai namba muonza mabeke ai namba 3 kana dio wenengi o mebangi twata kwa Madam Jessica Wambalu ukatwika nunga yothi bandu bangi
namba muonza ni yosa namba emwe ata okulumanite list ye namba muonza ni bituka namba 5 ikapituka kwa namba emwe akatwika nukuthi bandu bangi ula wili totona kwikali kwali no Kitonga mwilo nake ula wetese kivila ki mwakani wa 2017 na ula withitwe imelele kivila ki matakwa ivinda yasa niwa wetata unengete ivinda ula we kivila ni athukumene nthi aiweta ivinda ya uteti ya vikano ukwitha umwe ukwitha ikinangana na ateti ya langi neta cia kivila 2017 nyemwambo na kundi cioko bwa atongwila masa kuiwa twenda manenga time matuthukume kana tio uyo na no twenda ndani ya usio kila mundu twimena nite na ndienda twikia kimena siasa ni kana tio uyo na yetu kwikala nthi withie ni twapanga ngewa cia siasa nesa ala mendo meigwa ngai amathimie ma advance kana tio uyo na mundu ambati abaita wo mwana ingalikelo mwana ni osuo utio pasongwa. Ona uwiovo Jessica ni woneka ate yumbanite kutia kivila ki vala wawetakana ivinda ya vika ya uteti no kweyumilia kuchukitea. Mi sijui hiyo siasa mingi, hiyo mingi siko, no wona andiveta. Hiyo sijui hiyo ingine. Mimi niko hapa ndizi nondo nekiveti. Amwa itu mwek sawa. Na itu nondo tuyokivila na tike kuma metoke. Kana komweki yare? Tio musapoti vyo. Kila tuambeisye kiambo usonga. Si ndio? Wacha tuendeleze. Nimewambia mimi sijui hizo siasa mingi. Wakati ya siasa ikifika, hiyo na kuicheza tutacheza vizuri wakati huo. Lakini ondo mwatagwa uthoko mine wotu ma utangasa maundu ma mundu. Sawa. Nthini wa kila choonekata kuthimba ula wa speaker wa mbunge ya kaunti ya Makueni Stephen Ngelu na ula kwenda kivila kicha uyumbe malile ne wenda Jessica anengwe vinda amine kivinde chake aiweta tatwite na kuambisa kukuna maleve. Jessica Wambalu ni wawe kivilani na pe mwaka muima wikitheka ayake kwikata kubingiswa pe andu me ukilita no tukuku me uthina ngali nene munu na mathika bandu bamaumye mbesa mbingi maumye nini wimatabwe mekale mutitu na imbesa maikitotu mana mpesa ku mutanu sikite kwake sukulu. Uteti huo watoiwa nthini wa muvingo wa skulu wa sekondari wa Mutani ula wekisio cha Mbotela wodi ne vingo ni Nzambani valama ni wala mana tambuka kilomita 204 kumantha kisomo mena undo wa kutani etina wa kwambisio kwa skulu u valaka vindani kuma lile wenda mani wala maambise kweyiunga na skulu u kwewe wandivisi ya skulu na mbesa sia movea wa CDF mbesa na ilave dheto na nzika undo situmeka kwa ivinda yesa andwa maumazia thayo paya pak nipo manda kuna ngu makate manga tumiti makabibya tujao tumakala na waya wa namuweki waki unijegiata ni chathe lile iwiate andwala matwe along waya umanenge special basari utongoi we maendeleo na isio mbingi siendeo kusia maendeleo kibwezi yomelono wasio ni tito tina muno ki maendeleo na kitumi ne kioma lile ne wenda muyumbe Jessica mbalo kuwete maendeleo kisione ki ata namba kumba kivila ne mevo kusovwe kwa malelu kukwata nyoko mwaki wa stima na kiwekela kithetu kina thina muno kilimbunge neke kila constituency jina lami obandu kibwezi east no leta ingo chao kalami onakamwe na utukulilio mwako mutiele tukeki wo kalami ka kuma okambu kwisilo makutano kukoba ndongoni na kaiti noba wayani withia no twa mino kiu withia wa mino nesa Vilingi wa Mauvoo kuma Mbotela kibwezi ya umelono wa siwa kaunti ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Utandithia wa tumota kana bodaboda ni umwe kati wa mautandithia alama ende na kwikathia muno va Kenya. Mwandiki witu wa Mauvoo kuma ngalikosia kitio Nesmas Talo thini wa kilungu chake cha thayu kamotani ni ukutuelesia usio wa utandithia uuna undu utethetie enenthi. Weniwesikana mundu ndi kuthukumana kamota na akeyuna akethwa wetimba la moko ingi na niwesikana uthukumiwa kamota we mpesa siba kuthi nacho kiembithe ni chau mbola boda withwe na qualification ila chithwa hata kwithwa na license no kikia kila chonthe cha ile kwithwa nacho uya wa boda nuyo no kilita ala mekalamo obisini nundu isu ni self employment na ibinda yonthe withwa na mwana ndo no kuthi bandu na we mpesa chi mituki muno nanye tani mwana boda
na nthie na kwandikwa, lakini kuvikati suo nina mota 11 ba Kitui. Itha nuko manana mota yandikitwa katajiri 001 002 ninye mwene na kila nitono kuli andu ma Kitui kana witha ni matwi chambe wona mota yandikitwa katajiri lesa nundu service yone nzio mateleba na theu na menithamu. Andu ingi ni matumia tomata ila makuthima wiyani nundu ni tutu imituki wa sianya na ngali na pala tuendee na kuongeleka muno va kauntini ya Kitui na kwithia stage sio kuia sievingwa o kila vandu. Na mwe otumia motorbike nundu niyo tumaswanye nguthi ba studio ngwamba record na sengi namba kwa sambesa nundu kwa nithukuma promotion ngwamba kunanga round ba ngukwara cia kwiba producer ngwamba munenge embe oino tudunge shughuli yu bodaboda ni ndethete muno ono yu bodaboda kwanza ndethete no na kire nayo nomba yakona nanzie na bodaboda. Mbanga cia lelo nacio nisikathite muno na ile ikwetwe ni tumota tu na ngali eni vila matumota wa kauntini ya Kitui ni manisikana mbanga isu siethitwe sikathitu muno ni kwithia matelewa mangali mateo nenga tu matumota ndaya ila meleluni ndeleva cia ngale mbingi sie na kivuthia kwa andu ma bodaboda and I want this one to come out very clearly that mundu wa bodaboda is a road user like any other. We wina ngale, wina kami, wina ndeke, provided no kinete lamine. Respect your fellow ulonge uende na kutumia balabala. Onetha atwaite chao. Onetha ina ng'ombe balabalani. Tafadhali tusubeane. Mundu sunanengwe ni road user taku. Na to make the matter worse, ndeleba wa bodaboda na ndeleba wa ngale maiki bathukanio. On them also a driving license, which is paigi mundu wisotumia driving license atasomete. Onowe ovo atuyama tomota meiweta kwithia musi wa Kitui utena matama mulika mwizi utuku ni makwata mbanga mbingi ila maende cia biasala u ivinda ila kwethia na kipindu mostly taila kwethia ivinda ya mbua ivinda ila kwethia na nundu stima nitienda na tia mina kuthiwe ba stage we bia no wetela customer na maybe stima tiathi like saile na customer mundu no mombaza travel ya bikage Kitui na no ka kwethia we bia ni bandu ekwati nendondo aibana mwekwati ane mbeza ndeku wemwe ni silingi 50 kana ni silingi ana yu ivinda ila kwethia kutena stima customer no amba kukia ye kukulia ye kwa kweli mundu wa bodaboda ye kana mundu wa muthemba mbo nundu tita ngukuona neta nundu kwena kipindu ndakwene yu thani zwe nukwita kwemule kodhiu na tozi na maybe wena katimu kagu ne kathaile mwaki kauti okulia atongoi mutu ikie ta na yume kule serikali ya kaunti ya Kitui kusiucha mataa asu na kana kwailia na kusubia mathayo mo na kuamo ngwatane ino yatu imatumota musini wa Kitui ni mongamite na umwe na balama kwasekana mayiti kila kutumika na ine atati na muno kavindani kausa kwa ni munene ukite wangilile na miongwele na ile eka uonde uloko to approach na ngewa ya siasa well auke na agenda ya mwana bodaboda mundu wa muthemboni tumwitikila nundu kaingini tuonete twitumiwa na twitumiwa nai na tuyaanywa twitilanganywa kunaku nenda kwa sekendu kimwe kana bodaboda Kitui county o yuyu tunenete na wasia umwe na tunenete na wasia umwe kwasia kana well no wonde ulokuka na agenda ya bodaboda itona kuna mwana bodaboda tuvikia kwithia twithukianisia nake nundu ni issue nai wambo twika nikenda tukwike tena onesa kwitha ni scenario ya mbiki ngamwika na buni bo twithitwe tukiaia oite kwenda utumiwa tatishu pepa ni kulia andu mambo bodaboda itha be mheshimiwa okuka kwithwa enengane tasi ni reflector tutwika nithite kethwa ati itwesio aitekeke ali reflector mheshimiwa na teko no tethwa mheshimiwa oithita andu mambo bodaboda ne twaitekana itha be mheshimiwa ukethwa akuka kuona andu mambo bodaboda tumusiasie tikamba kwikwa kindu sakoni ukethwa nitu nitekwatila kindu tikezo twika nithi maposters aituke kwa reflector kana tinengo tindwingi na tekwewa kila tata kulia ithita andu mambo bodaboda twenda siasa cia mugo
ene ivila ni makuli atu imatumota na alama tatikite nthini wa sako malike na metukino kana kwithia mena umwe na utongoi uu na kunena nyana wasia umwe. Ngiripote Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui, Neta Onesmus Chalo. Munini wa Musumbi Dr. William Ruto ni wakulia ndongo iba Kenya ikwatane na ye kana nakau nikana maendeleo makwatikane ainene kanisa ni umweko ya Naivasha County ya Nakuru na wiseka na milati imwe ya serikali nene ilete kubikiwa nundu wa kaukati wa ndongoi. Kwa miaka 4 ambazo zimepita tumeona mambo mengi, vita nyingi. Na mimi nataka niulize jameni, mashindano, malumbano dhidi ya viongozi kwa mambo ambayo hayamfaidi mwananchi mdogo inaturudisha nyuma. Watu wengi wameshughulikiwa kwa njia tofauti. Kuna wenye wametolewa katika nafasi zao za uongozi, wengine wamepeleka kotini kwa mambo ambayo sio ya kweli, wengine mambo haya mengi ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niulize viongozi wenzangu, hakuna haja ya hii mambo yote ambayo yanaendelea ya fujo kati yetu sisi viongozi, tukitafuta yale ambayo yanatufaidi sisi kama viongozi, mpaka ikafika wakati ile mambo ambayo tungefanya ya wananchi hatujatimiza. Maneno ya Big 4 ambayo ingepatia nafasi vijana karibu 2 milioni, ingetusaidia tuweke pesa kwa kilimo, kusaidia wakulima wazalishe zaidi. Maneno ya universal health coverage ambayo ingesaidia wananchi wapate namna ya kulipa mahospitali. Hiyo kazi yote imekwama kwa sababu tuko na shughuli mingi ya kulumbana. Ndongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi nukulilie enenthi mathiane ateti matambite kumasakua Mudavadi anene ye kanisani wa Katholiki wa St. Teresa kisioni cha tena na bala waisie be kitumi kinene cha kususia mituo ya ateti asu mbe wa kumasakua onedhani kibila kiba. Tusipochunga na tuchuje viongozi ambao tutachagua kuanzia mashinani hadi kule juu, tukifikiri kuchagua kiongozi ni ile hali ya kukuwa na rallies 2-3, mtu anachekesha watu, alafu mnafikiri mumetambua kiongozi. Jameni, tutapotea. Tuanze kuchuja viongozi mapema, tusikize sera zao ni nini, tujue akipata nafasi kutuongoza atatuelekeza wapi. Tumekuwa tukifanya hivyo, wengine hatujafanya hivyo. Wengine tumekuwa tukipiga kura kwa sababu ya ukabila, wengine tunapiga kura kwa sababu mtu ametupata ukakona, ametusalamia kisirisiri. Wengine tumepiga kura kwa sababu tumelazimishwa. Wengine tumepiga kura kama vile kondoo ikianza barabara, kuvuka barabara, inafuata tu ile kondoo iko pale, haijui kama kuna gari inakuja ama haikuji. Kaunti ya Masaku ni vitukithisia bajeti ya kimanza kinene kubadhiwa kukilia andu alamekala na mamutha ma mwanya. Mwene kibila wa andu asukuma wa Munyu kaunti ya Masaku Daniel Zioka nukulia serikali ya kaunti ya Masaku kulecha ilobia ilaibaniwe uthukuma andu alame mamutha me mwanya ayelesea kana mwaka kuthi ulaungi mbesa isu ni vitukithagwa na imavikia. Daniel Mungela nukutuelesea.
itina wa kikalo cha MMCA kauntini ya Masau kuvitukithia budget na kimanza kinene kuvathiwa kukilia andu me mamutha me mwanya imwene kivila wandu a kuma wa munyu kauntini ya Masako na ulaingi ni waungamite ikundi si andu a me mamutha me mwanya ni wakulia serikali ya kaunti ya Masau kutumia mbesa ila ivanitwe uthukuma andu a ndawetakana mwaka kuthiola ungi mbesa isu ithitwe sivathwa na ndi sivikia andu a ithiale mapu nitukozete mahutethio otimewa matulengete ni kwithwa mamina kuma maituvikia na kitumitatia yamba kukokewa oku bilule abitukithiwe beza situ kwatika account 2016 bado ndaikiwa jau saini ngavana lakini kiucho ndeno kizingizio nundu kila kitonekane ati mai musie meombe makakwatana makasukuma proposal izu yabitukithiwe ni mulemavu ula witha vumbungeni wita wakatumo makasukuma nundu kila MCA aumete vandu pe alemavu mamukuniie kula ni waile kwithwa ibitukithia na mituki na alemavu makakwata kila makakwatana maisukulu onetha kianara wengi Daniel ni wakulia andu ala mena mamutha me mwanya kuosa mwana na kutwana ndawetakana aingimo ni makusango na kwema kwithiwa na misi unula wawetakana ndu ailite nundu kila mundu ena uthasi wa kwithiwa na musi na ciana ila ikamusuvia ivinda yukite aki ya kwitha na andu maku nikenda ivinda thi ukwete usuviwa ni muzei waku muzei no thala bina andu a muziani we no muthamana na uyukoti wa wewe kote muka lakini thi wewe na family uyuko bijia miaka 50 ndio wailewa wina andu maukutethezia oundu mundu astagwa na thukuma thirikali-ini kana mundu wote oko bijia miaka 70 na hitho ndemuka thino likilabu nundu oka wenda yani yajo ya muka ila ciana ni cio ciake ko ni jongo imizale me bala mai bonde matwana nundu ena akiota mundu longe wiva umuziuzu niwo munu nandu na ingi kutuleka kwa mwiko tiwo mwiso wa uwi Daniela Mwongela Mutongwe TV kuma wa Munyu kauntini ya Masako. Umundi thini wa kilungu kituo cha kuya mwana dakitali ni kutuelezea undu wa kuonja mwana waku kwanzia ila ya ilite. Mwana munini ekwiyate ukiakika kale nakataya lakini weta kuya weta ukiakika ni wailo to hospitali akaishwa twaenda kwa jani kiomati atana kana daktari kwa mwana mwini ekwiyate ukiakika ita yasha unaona kutana kana na mwini tuitoa kwa wasiana kana ni sepsis ni wailo otwawa hospitali andu watandekana dikana ndo si teno wasiana kuwata ni mwa auto kenga kwata muthino pe maundu eli mabata muno kila musiai na ndo amebikana kana male kwika chambe no deu wa moko sasa onde ukwata mwana na umwanja na umvangula ni waile kwita na moko madeu nduka kwata mwana na moko wa umoko atanga kikonza kudamba moko na kwata mwana na moko madeu na chakele chabata likanatu siyo ni twele kuisha obo wa mukauti nondo mwa mengi meslande no wa mukauti kwa mtheneno ya vinda yetu yotumia spirit deni wa kweka mukauti ni yotumia anda watu mitakiro exadine na kilo exadine no ito mugundi cha hospitali ondo wale otumga na ni yale otumiwa ne sandu watu wanekana likanatu siye uwa weli kadeni wa mukauti na umadeni wa mkauti likataka meni endo nengetwana kitu madena tumeta manento services na ente kilolo milekana kana kwa kenge konde kate kwanga kate odauka yekuya
ke utavika kana buya ya be bube no kata hospitali ndo isida yi emergency science nikere kwa kana daktari metuke ikana witwambe wanesa wote naendea ndo wa kwa endea muno then beda batondo ongitwana kweka kwa hospitali wawezwa na ikekera bandu. Na hindi musesia abawini bongwamba kubika muthia wa Vilingi wa Mauvoo kiokoni cha umundi ni kila niliangalikoni iyengi ya studio ni kwatianie na Kele na Mutinda twambe kusisia Mauvoo alame mathankuni muthenyani wa umundi tukathiwasa tusokethetie ni Faith Mackenzie wa Mutunga. Inu ni Mutongoi TV. Mukamba aisye ngundi yambe niyo kau indi ni sia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisi sia kusandongoi inyusa muluo yu vaikunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanima no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia Kisuani nginya musini munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata ikilalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wathela itina wa Vilingi kuvuvwa yu we makwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka memekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba nitwavika Weni wisingu nga sia kisula ila siesi imani sia chulu Gunga isi aseovikie itina wa kulivuka kwa sima isu kana kila twita volcanic eruption. Gunga hii nitumite sima sia chulu simanyika ndhionde na talii aingi kutembea vo. Kulika ngunga ni isu kuikumila muthia kwa ile kukuwa masaa atatu kana ana. Nundu ngunga hii si nyamo sia kithekani ni wailu kulikavowi na mundu kuma muvyani wa silikali ula usuvia nyamo isu. Itia kamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseugia sintu situ na kithuma yuambia unyamiti dukanye ndawa no gili wa kitaba kana wethe kana aiti ko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua yuni wo mazwane ama maende maka seek for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia musi ndicho ketwa kithangona aithambia musi uzu zindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwazienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu
Biblia ndito yanga hiyo sea kilungu cha kana muswaza tatu ya sia anduma kwa mea ni kwa umali. Ina munene nile na muteze kunusu. Na nicho kitu mitukie tuete iliko sito na masanio maitu bamwe nondo wako. Chiva nondo wako. Kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tududhanye undo tutona kwa ilia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia weyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Vayenzia ngaliko sionde uvana utumika muthiani wa lelu kuona nyakana ngali sionde iyetekilitio kuvita. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ke kwe siana sito na ila ke inya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwisethi ya kana kaito kea na kesi neta mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata nando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tupendwe ndeto tuma SMS wandikide skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Inu ni Mutongo TV. Nina ukethia ingi musiaisia wa mukatani nda ukuthocha thini wa kilungu kicha amuka na ni kilungu cha ukunikilikana kusisia Mauvoo alame mathanguni muthenyani wa umuthi nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga na Nina Kelena Mutinda thini wa studio. Ni kwatia musiaisia ena weekend wa kwaila na muthenyani wa umuthi ngwete thango ya The Daily Nation na twisisia uthiuni wa ithango ye nitukuona Mauvoo maingi makonetie athauki maitu kana sembi maitu alame Japan Tokyo na ndi nitukuona batu nengetwe undu methitwe maisinda alama sindite gold ma silver na ma bronze na ndi ingi uthiuni wa ithango ye Mauvoo asuma nengetwe buito ithango ni ya gatatu na ya miongo itatu anyanya na ya miongo itatu akenda o ingi twisisia uthiuni wa ithango ye tukuona Mauvoo makonetie uteti pala tukuona undu ulawa prime minister wa ndi Raila Odinga na munini wa president William Ruto undu mena mutungiani sio wande to naindi Mauvoo asuma kanewa oito ithanguni ya kana na tuisisia ni tukuona mundu lawi Raila achasia kana munini wa president kana William Ruto ndaile to mwilela kindu nikwithwa kana ndaile to mwilela modhuku make kana maweku make kwa tia kana ndane thuku makana tau ndo silikali ni suma maimwe pamoja na Jubilee kana ula president wa ndito na eko mwilela ndo malikile imwe na indi nake munini wa president no kwa tia kana wekiloto ameosungia ni tamu yambe kana miaka 5 yambe ila wethiwe aithukuma musumbe na indi miaka ingi 5 ailite kwilila Raila nondo ni wethiwe aite handshake layo ethiye ndikwete mayutambania kwa bamondu methi wa maitambania kwa bamwe ena president wa ndito na ndi Mauvoo suko likuno methi thangu ni yakana ya The Daily Nation twisisi thangu ya The Standard bena Mauvoo alama na ingetwe uito ni Mauvoo yulua mathau ala meyende kuya Tokyo Japan na mathau ala manathelile na indi Mauvoo angi manengetwe uito ni yulu
wa kubikia muthia kwa utongoi wa Musumbi Uhuru Kenyatta pala mawasu meweta kana Uhuru atialite binda ya mwaka umwe nundu sakuwa ni munene wa mwaka 20 niwe mwaini wa nyanya ngewaisu kwa ulikuwe mithe thanguni ya kana ya katano ya thatu na ya mwonza na indi tuithi thanguni ya Kelly ya The Standard bena Mauvoo yulu wa mobisa mabolisi ni amwe kati wa enendi alama ile itethwa mustalini wambe kwithiwa maisiwa mathina makiliko na uimawo wamwe mawasuma wetete kana kuma na kwithiwa wa corona ulikite bambe ya Kenya no kananga maundu maingi ta ukwati no kethi andu ingi masya mawia andu ingi mena mathina makiliko kana ile tusita stress no kesa kwithia sindu ila sikwikwa na hiyo twaiwa ni andu imwe ni utuma andu methiwa na matelema mani kikithiwe tondu tukusie kana kwima obisa amwe mapolisi methitwe mayuana o andu makene thi makethwa mayuana kou mawasu mawetete kana bena bata wa ona maobisa mapolisi makethwa maiko kunikiliwa kiliko na kunewa mautao ala maili tengewa isu yethanguni ya Kelly ya The Standard. Tuisisia ithanguni ya katatu ya The Daily Nation tukwithia Mauvoo sume nengetwe wito uthiuni wa ithangu ye ama Kenya kana nditu ya Kenya undu yithiwe ikua kibebelo kana yishain kuya Japan ni Tokyo na ndi nitukuona kana nthini wa Africa nditu ya Kenya niyo yitongoitie andile nethiwe yatongosia kana matha wonde kwa general ndile nethiwe yatongosia ni US yatiwe ni China na indi Kenya niyo nemba itatu na tu itatu ni thetu na imwe ni wa nditu ya Africa na indi tu nethiwe tuosa gold inya silver inya na bronze ile na indi unit na wa andu ala kati wa alama nethiwe mayete usindi uni Manuel Coril ulo nethiwe asinda 800 meters asinda kuna Faith Kipgetich na kia nasindi 1500 meters na banai Ellen Obir na kiolo nasindi 5000 meters na indi asuni na mwekati wa alama nethiwe masukumia nthi itukwithwa iyukilia kibebelo cha Africa na indi Mauvoo suko likuni thanguni ya katatu ya The Daily Nation. Mauvoo tasule na watu nengelelia mithanguni ya katatu ya The Standard baindi ona bena visa wa Kipchoge okite na kumini ya madhau marathon ala madhelile ku Tokyo ini Japan na bala indi bena Mauvoo mawetete kana Kipchoge nuno kilie kibebelo chandi ya Kenya aba mwena athau kialangi manabikiye na kosa mitila kibathukanyo nthini wa mathau wasu na indi ngewaisu kwa ulikuye thanguni ya katatu ya The Standard. Tuisisia ithanguni ya Kelly ya The Daily Nation tuko na Mauvoo makonetie kwa kwaka na ndi tuitwe it's a time we walked the FGM talk to protect our girls kana ni ibinda ila yubikie twelite ko yangewa kana twelite kwithwa twi against kana ukethia itu ubinga kwa kwaka ni twi century ya miongo ine imwe na dukwithitwe bado kuyo andu maika ciana cio cia itu na ndi nibo wetwa kana kwa ciana ciaka ni kuetae kana ni kwithwa ana muthuku alame kwa cia kana kila kingi muno kichangi yani fistula na itu ise fistula ni uwo withitwe wisumbwa kwaka kwa ingi na mundu etho eno wowosu ni withwa yimenana ndu ndwa wina ula kwithia mini kana kwithwa we comfortable William be wandu ndu withwa cho na mumo kibita utena avali kana utesi na ndi twikwiwa kana usunu umwe kati wa sinduila andu alama bitila kana mundu ula mundu mukaula mwaike wisila na ingine withwa na ibinda ya kwitethia kana kusia kwake ni withwa na mathina maingi na ni makotheto usiasia na sina disabilities kuni kumanwa na nzia ya mwana kule ubingu kaundo bailete no yithi akana nikethwa kabini wa chongo na indi akili uyithi ni abinyi wona yo ongini moweta kana nibethiwa na ukethia mundu mukaila wi moini wake ena wo mwingi kana nukumwa muno na indi isu ni imwe kati wa sindu ile inenganitwa basindwa asiatiane kana muthuku ala matiania na kwa ikuma na kwa mundu mukana indi nibo nituitwe kana nitwailite kwithwa te against tribute nundu unique wite ni ibinda na indi Mauvoo suko likunu methia ithanguni ya Kelly ya The Daily Nation. Tuasisia ithanguni ya The Standard tuyamboli kama unduni ma uteti na ni ithanguni ya kana
balaindi ni Mauvoo amwe kati wala manengetwe uito ithanguni yambe ya The Standard 90 ni pena pisa na mesitwa ma ateti alame na wendi wa kuita kibila cha usumbi magavana ala jumu yawe amaminite kuthukuma tamu sio ile nurukena na katiba ni kana gavana ailite kuthukuma tamu ile ilani miake 10 bandhi ya Kenya na indi veala makonetwe muno nthini wa alama tonya kusukumia na ala methwana wasia nthini wasia mana ila mai ba Kenya na indi ni bawetete kana yuibatialite mwaka umwe ni kana maundu ma usakwani kana usakwani munene utwaiwe ni kana andu ni maende na kuyumilia na atongo ya nakwithwa mayenda kuita ibila kibila cha usumbi nange ibila ingi na indi ingewaisu no mekwata ithanguni ya kana ya The Standard tuithi ithanguni ya nyanya Mauvoo asutenda twaningelelwa ni Faith nitukuona chairman wa IBC aiweta kana ikula ila siukite cia mwaka ukite wangilile na miongwele na ile sienda sie kula mbumu muno kana lila kwa ibinda yambe sikunda simbu munundu andu ala mekwitiwa kwithwa mekwatiwa kwithwa mayiti ya kibila ningili miongwele kwa cia niwe na mwaka muthelu ala metitie mai 10 ngili 14 na maana 5 na ende iwe na wongele kuwa ala mekwithwa mayiti ibila tangili nyanya na maana ile na ende no kuweta kana kwa cia niwe na ibinda kana nyakele bitukite andu ni ingi na ende ora ingi twasisia andu alama kunite kula kana alama kunite kula mwaka muthelu mai 19.6 million na yuni be kukwatiwa kwithwa katikati wa 2017 na kubikia yiti nimekukwatiwa kwithwa mana register kana no awete kana ni manethiwe maiandikithia akoniange makula milioni 9 na ende wasisia isusi nda si kula mbinge muno na ende no wetete bakana menda kwithwa mene mbebyo ni kana withie ba ina etedi na nundu kula alama kethwa mayiti ana akoni makula mebo kwa wingi Mauvoo asukoliku ni thanguni ya nyanya The Daily Nation Tua maunduni ma uteti thanguni ya thandatu bena Mauvoo yulua ondo sakuwa niwende na huthenge no wese amase uteti siende na kuyumilia na imwe kwithwa iseuvya ngwatanio Mauvoo asini mawetete kana kuma mwakani wangilile na ile ni kwithi twe siama yuka bamwe na ikasovya ngwatanio ni kana kubikia na kosa kibila cha usumbi na indi kwa nengo angelekanio ya undu kwethi we na ngwatanio ya NASA kwethi wana ngwatanio ya NAC kwethi wana ngwatanio ya Jubilee ila yu tongo indi bethi wana iwathukanio kati wa munini wa Musumbi Dr. William Ruto na Musumbi Uhuru Kenyatta na balatu kuona kana kwa oyu munini wa Musumbi engalekoni ya kikundiki kuyeta tanga na kila kisaubitie chama cha UDA na indi nake Musumbi atitwe ungua chama cha Jubilee bala wende na kutongosia na udhukumika na ngwatanio ya Jubilee ni alikilo etina wa kwethi we na handshake ila yethiwe katikati wa Musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga na kwa upe nekulu ya nonginya siama sa utetika seubia ngwatanio kana kosa usumbi wa nthi na indi ingewaisu kwa ulikunu kuisome ithanguni ya thandatu ya The Standard ithanguni ye 10 na ile ya The Daily Nation tukwithia Mauvoo makonetie shikuku ula ni mwana wa ula Emmanuel Noel ula wai MP retire kana uthi umoyete uya nendi nibe wetwa kana endi ni wathina kana ni withi yithiye pando ne bateva sio itina wakwinda afoji kana afekisa yi wa ithe wake ni kana withie ni wosa mali kana ni withie niwe wa inherit tindu ila sionde kana besa ila sionde kana inheritance ila ya ina ithe wake na indi Mauvoo asu no media ithanguni ya 10 na ile ya The Daily Nation tuende na maundu ma uteti ibe na Mauvoo ithanguni ya Monza yuluwa umbano unatwa iwe ni Musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga kuya kisioni cha Mombasa na balaindi Mauvoo yuluwa umbano su matana mbokwatikana nesane chao kinethiwe maine na nisanundu Mauvoo meweta kana ni manethiwe maine na nyakwa elungu yasa na balabe wetwa kana umwe kati wala atongo yala manabikite umbano nusu ni Amos Kimunya na minista wa maundu ma Usesei Fred Matiang'i na indi Mauvoo amene meweta kana umbano su nuna nena ni asia yuluwa maundu ma BBI na undu wa kubingwanga ukwati wa nthi ya Kenya basi wakana ukwati wa nthi wa Kenya nthi ya Kenya no likilwe muno kumana na wa corona kwa umbano su uinambo wetane saki kila atongo yasu ele manethiwe mainena ni ciana cio ba withanguni u bena Mauvoo yuluwa Jimmy Wanjigi na ula uminite kuweta kana ne binda yuyu ya alamethitwe utongo ine kwa binda yasa mathuke angi mabikiye na kutongo cia twasiwa kana
Jimmy ni withitwe aikwata mbau muno mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga na ende wenu wetetekana no ethu na wendi wa kwite kibila cha usumbi kana kibila cha uteti ungu wa chama kiu cha ODM gewa isusi elenu ikwata ithanguni ya Mwanza ya The Standard. Ithanguni ye 18 twende na ngewa isu ya uteti ni tukwithia bala pe utwika kana ulani governor wa county ya Tharaka Nithi nibethitwe nitwisika nanu kwenda kwitia kibila kana nukutua kwitia kibila kwata mwakeli na ulani professor wa kimanisio kinene cha Chuka University na kenu no umililie wendi wake wa kwenda kwitia kibila tu na indi mali kana wethia ni makwata ni ana nduma boda ni kana maseovia andu alame makethi wa ma campaign ya kuundi na indi kati wa group isusi ile wethia ni ba critical group ile ya ulawi governor la wikibila ni no lokwendo ayetia kibila na indi nibo wetwa kana animethitwe a chairman wa boda ni withitwe ainewe mbesa na ilasi weta kana andu asuma boda meweta kana ethitwe aiya kana kila wane wa ethitwa iya anyanya make mabakubi na relatives na ye monenga langi na iba nethiwe boka nduthi kumano na kiuma yasia kana ni mailite unewa on the nundu baande me campaign kwa vamwe na mena goli mwena indi Mauvoo asuko likuno methi thanguni 18 ya The Daily Nation. Twa maunduni ma uteti thanguni ya nyanya ya The Standard bena Mauvoo yulu wa senator wa county ya Baringo Gideon Moi kwithwa akanisi ekali makisio kiu yulu wa mesoviane na ateti alama twanya kwithwa na agenda ya kwete ithoko kati wa NND na balaindo matabisikana ni mailite kwithwa memetho muno ibinda ila ateti mobika kwa na kumathuthia mama kunie kura na indi makania kana ni mailite kumathiana na kwamba kumethukisia na indi mabibetangana na uteti wa ithoko na twe thanguni ya kenda ni kana munini wa Musumbi Dr. William Ruto bamwe na ala mengalikoni yake kana ateti alame umukwata mbau ithanguni huyu yaite kana your days are numbered. Ruto allies tell Matiang'i ni kana mithenya mete Matiang'i kana mithenya yake ni mitaleba siwe kana Matiang'i ngalikoni ya serikali ya uthukumi na kuyanana na ndeto sioni kana Matiang'i ni umwe kati wa atongoi unguo wa serikali laivo alame thitwe maibinyi ya muno ateti alame ngalikoni ya munini wa Musumbi Dr. William Ruto na indi maweta kana mamukania Matiang'i yulu wa mutandira umwe kuma kuyataki na unaona vikiye na kukwatwa na abingiwa na ulokwetu atawithia wa aitwa isa mautandithia na munini wa Musumbi Dr. William Ruto ithangu Mauvoo sunu makwata ithanguni ya kenda ya The Standard. Tuisisia mongoni wa ithangu ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo makonetie kisomo na indi nitukuona bakana skulu ni sithiwe kana nimethiwe maitetea kana seine meotetea maikulia kana nibe kwendeu ila tuisi muinyu kana covid ni yithitwe yikwe kwa wingi na indi aseine mokulia kana kukethwa kwina outbreak kana ukethia skulu mbingi ni sia affect kana ni sia ukuwa unu umela kesi mone umela yenda spread kwa mituki kana yenda ikwata andu kwa mituki kuni kumano na congestion kana musukumano ulawi maskuluni na indi nimeutula muti kana nimeuweta kana skulu ni sia elite serikali niyo yithitwe iti ya kana yikina kwa mbala ni kwithwa ithanda sia skulu na ya elite uthanda sia ni kana ukethia siana ni sia soma sina bandu sina mwanya munene kana sina free space na ukethia in case of anything kana bakaumela mbanga nibe bandu itono sembia nimeuweta kana undu sisukumanite kwa uyu bakaumela mbanga twazia taya mwaki withia pena vina muno kusemba kana kwiyo kwa nundu ni masukumanite kwa muno na indi Mauvoo asuko likuno methia muongoni wa ithangu ya The Daily Nation. Twa thanguni ya The Standard ithanguni ya nyanya bena Mauvoo ingi yulu wa kisomo na balandongo ya chama cha ANC Musalia Mudavadi utabiti serikali kana ni yailite kwithwa yeyumbanite undu bailite nundu wa wosani kundu kwili wa siana ile kethwa ilika form 1 mwakani wa 2023 na mwakani wa 2024 aiweta kana basiwe kana kisomo ni kati wa sekta ile ilikilwe banene ni wa corona na kaweta kana ona wala ni wa kubindu wa kisomo kuma 844 ko CBC uye unamba kuikinya na endi kisomo wethia ni chabalanika ko unu kulite withiwe na mitalatala ilaya ilite withie kisomo ni chaende undu bailite cha CBC na undu wasiana kwithiwa isoma nundu awetete kana betha na ile ikwetwa double entry thini wa class cha form 1 ni kumaanisha kana ila sisi ilite kuongeleka
alimu ni mailite kuongeleka sioni sailite kuongeleka kila kindu ni chailite kwitho double pasiwa kana vakethwa na wosa ni kundu kwili kwa sana ilaikethiwa ilika form 1 mwaka wa 2023 na 2024. Wewe witho na Mauvoo ngindi no ithangu ya Faith. Ithangu ni oyi the standard ithangu ni 10 be na Mauvoo mawetete kana ti matakitali onthe mailite kwithwa maitwa isia mukomo kana strike nundu basiwa kana ni withia matakitali matonya kwa sia nimeukoma na maikoma onthe ndwithia no wa muwawila wa hospitali no wakosa mundu wa kumuhudumia kwa mubea wa leba no wetie kana serikali ni ilite kuandika matakitali mana ona kwethiwa na mukomo no nginya asuma ketha wiani na bayebinda ona yimwe mailite kutia wia nikana withie asu nimo mabikia na kuthinikia awawila matakitali mamwa nimekutwaisa mukomo ithangu ni 11 ya the standard be na Mauvoo yulwa ile imwana ile isiane we inabikie Mauvoo meweta kana ninabikie na kutua ni thayo mokoni mama obisa mabolisi na Mauvoo asuma wetete kana imwana ile isiane we ikethiwa ithi kwa muthenyani wa wakatano ni chumwani ki na inde Mauvoo meweta kana imwana ina kwatitwe ebinda ya masama kafu mabigenda kurubika na mako na nwana kwithwa matena mask na indi intukona kana ene ndiki sioni kiu ni methitwe maitwa isia ni mana twaise maandamano kwa mithenya ile kuma na maiteta yuluwa imwana ile isia ni iwe kwithwa inowa iwe na be na Mauvoo thangu ni 10 na ile yuluwa undu a Kenya yu a Kenya ebinda ya kosa nzanzo wo wa corona pe alame kubika mundu akosa namba nundu twasosita musino ilobi kiwanzani cha Jakaranda ngalikosea Kayole baba ne ila nyumba neto Taj Mall baraonda nukwithi andu maibanga milaine muno mane wenzanzo na indi Mauvoo meweta kana kwi andu amwe mosie nzanzo lakini we mundu ebikatene akosa namba nikenda we ukwisa kuketina wenda kosa nzanzo ubikena kumunenga chao mbesa nikenda wathokiwe mwanyani uzu ukagenya baiba andu matalikasya corruption ulusani umabombe biasala Mauvoo meweta kana be andu makwatise kwiku na indi nakyo kutonya nenzanzo eyo nthi ni nundu nukuka mundu ni wisinde ndo tonya nzanzo lakini ndamwathukia nikenda mundu ngioka munenge mbesa so onthe ni maana nimekwikonania na maundu ma ulusani yuluwa unengani usu wa nzanzo ya corona na indi asuni mo Mauvoo meithanguni ya the standard muthenyani wa umuthi indi kwa uliku nukuyose thangu ya the standard muthenyani wa umuthi na indi uyende na kwilola Vilingi wa Mauvoo tunengelelie Mauvoo otondu methi wa maende na ukitikanya ni to Faith Mackenzie wa Mutunga na kwani tawalena mwende wa Mutinda kwa uyu tiwanesa tukomana ngalikoni ingi ya studio twina mweni witu muthenyani wa umuthi thina wa kilungu cha amuka indi twina unenania utailete kuvitukani go tukwatianie nginya muthia kwa uyu tiwanesa ino ni Mutongoi TV. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi pengine naona kusiye mukeka wakina mukeka usio ukomea tumena ewa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndoni vena pa out right in the field ni wet nundu tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Mudo na kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitungu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia wewe tongo kibanda ana manya kuna ambia kwa makitongo kwa wewe masindile sembesa ni masindile sembesa wasia wa mwimi Yini via ya Nzambani ilaye kilomita nyanya kuma tauni wa Kitui. Nziani ya kuma Kitui kuthi mutitu sokoni wa Nzambani. Ivia ye ingethanisie na sukulu wa imwana wa Nzambani secondary. Ivia ye yina wasa wa mita ya na imwe miongo nyanya na itatu. Niyetai atali yengi kuma ngaliko sionde siandi.
ni yakiwe ngasi ya chuma ila itetheasya ala moka kuyona kulisa yulu wayo. Langi motune osiyangali sionde kuwende ya na chalo. Langi motune uivenevania wana na sengali ya ilite kuungama na kuwende ya na chalo lelu waila nondumona uvano wa stop. Langi wa isungwa umasio kanyo kana langi wangi yovinduka utuneve. Kundu kumwe langi wana na sengali ni ya ilite kuungama ketha no vatonyeke. Na uwe langi wa kisonzoni unenga mwanya ngali kuwende ya na chalo. Ngaliko ila yona nitu ketha no vatonyeke na vetha mwanya ngaliko ila ingi ya matani sio. Gila kilie. Hai, waiki ndugi mbiki havina takukoma na naliti kama mwenzangu. Imagine. Imagine wewe mzale kutwana. Okuvotis. Waikoma no kazingi o dai kalako. Kano injama, kano ide mzai akuvotis. Ai ko tai gao mzai ni bukenenga moyo mukekali. Talking of that late coming here. Nazele was school. Nana kwa maana unakakai kangi, kazale